Na nyuma ya Minister Okariya nenda itare Fred Matiang'i guchumire mbere ya kamiti ya Okariya mbunge nene onde makareka ya wagagieti tena mbere okujirwa ndikurune ario irio county ya Meru nende akariba nterechetiani bachumirite na kumeneria abunge bakuma Meru ni ontu bokurea wikinya mbunge kuthigatira wagagia bo Okariya burabutigite kubyantu kathomba bariwa nende ikiriga gikinene kona abunge bo batiukinya kuria chiurio konie mpithukiroi mukiro mithika na ntatwetariria Akaribatianie bameneretia bunge bao ichunge kabebe otiganis na ndaitari John Mutungo otigania West nontu bakiraba kuwa kanya karabarari na koko bathetera kamitine ya Okariya embunge nene ireretitie karo na waziri wa Okariya bondene ndaitari Fred Matiang'i kwariria mawagagia mtere mwanya bakiwa mathina yegie mawagagia mpithukiro cia kaito akaita ntere tia Rwanda Rome ankene Meru na Isiolo itiraririrwe kinya nini batu tutambira kuba inya security kiariru mantu ya kuraya yararirie mumbunge numwe urarenda kwariria mantu lakini naraiterwo mitambo ende batu tuguria MP yetu tukabea mukai atothokerie tokuthurire uwe ya Okariya antubatigane east lakini mantu yetu yonda oteyo twingeria ende neto bangite abatu mweshimu akabea na itoguria kiuria kiu kokwenda ukwa ya na ndere onde na twira pole batu mantu yonda itoguria nayo mweshimu na uyo tucokerie na tutikwenda nyawe ya mathikone turenda batu otwa solution no to solution yetu no katwendelea tanto kura wanara ibeire batu promise manto maingi mno geni ne batura batu bwetheria batura zio ngaba tu wantu ko bakwa Matiang'i tuko mwanja lakini tuko ya igoro ndera batrimanete na Matia na Minister wa security ndene ya parliament ira babatere kwithira bakiora kimantu yonde lakini yonde itogona ibatorokere utinyo mara ndene parliament tatigana to represented itobauria inabarare onto bataurakia Minister of security mantu itare yoro koria mwesimu Mutunga ararare na tweleze debauri na baitire mwithikone tobuthurere boya kana ibo twakilisha mbunge amwe na boba mwe bakari bolonterete kiara mpatho ati kamutongerio muongo Uhuru Kenyatta na munini we William Ruto bakiwa abunge bao batekona obathikira thirikarine nonto ba mirengwe yawe siasa na raba kuwata mbaru munini rais onto broba wete botibati kwethira boitu mabare ya utungatirwa thirikari iko dia kimenenge mali ba Mutungare president ya ndo kinya Matiang'i agaita muyumbe to no atumithia wito ntubate kuyanwa ibonde ga yonde ndi kinya wale guita manke goro kwa president otia ntuba kwatanira na twario unze kaiga kaza ko mbikeka ai tumea boto itani kitato ringa kuro ruare ndebua ikakuthira kwa tu abayo ketiania ruare thirikari ni buru kutherere au otebi thirikari tena bio kinya bagenda kundetective ndo kiria au kinya imatha tentuku kwerenga momoya tobora ya bundoki chayo kuru charita wa nyama rinyene ndere uro au ruare kamera kachioyo au nakantu bakura wa thirikari ne twira tiri kethera katena bitena batana tiania bibio to mantu bora wa batena atia ndoira thirikari kwenda irogwa nontu thirikari kuo utiro machibo ya butwa no utiro borithiete nao ni tonto antu betu bakura wa kakwende Mutunga eta kwibunduki akadi raia akaribane ndei barombete thirikari nene wikwa kiriro kiao na unkumiro ntubo kenda mpurano ite akuyirwo ringi onto borona itia etherie githaka gietu kiorithi inga mbori chiori thiri yakwo kamera chio batu tu atukwengwa twicoka na tauni na twagire nyumba na awire kanywa kara awire iko tuthia ta awire utin kamera yakilla na thainchi akillire ora kanga bana ro akuo onto bukaurira nthi utheri ngabana itogua na uwa na koyori ruare ari cibitari araura kia nonto tutachokerua mira yetu kana bundogira tiare tia NPR nende wa uriare na iwe munene re kiorie kuna uchokeria awatane county commission onto ne amabari rutere aite atoririe bundogiko ireko kira itonto bogeda no boenda botemeria ngokwetemeria mpempe reko twira kuma mweri yo leru aya tothigete anto tariki 12 kuma ruare renge mumeri ikuthire le kiraito ukira wari county commission onto iwe utumenya nkuruki baba nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.